مروچی شما را پیش دارم. स्टेशन लिवरपूल है। ये मेरे होते इलाके just sterbe müsste ich nicht rein. This station is okay. ظاهر جبت يعني ये लिवरपूल है। हम ट्रेन के मरोचानी पर आ रहा हूँ। बहुत है ये वो लिवरपूल बाजार जो शायद देव रहे बाजार ما شاء الله برام وكيل شيء وش أنت أسترالياي؟ لا مش من سيدني سامي شهر ماستري غلط در مواقع تم مروچی می جاگا همیشه تک اولی دو سه سالان یک فادرسی سرا خدای چران جایم بدل کده که همین نوکی جاگا که بود هم وقت بوش پیدا ماشین گوشتی ये वॉकिंग पर है वॉकिंग हुए हम बीमार में شمال برای این رسینی بطی علاقه
جایی که من وقت نشته بود. این جای نسبتا لیورپول دیگه جاگان چه آرام تره پس که بوده خیابانی دیگه هوره نبی که رش بی درو میتگه مردم Newbury Roading och så. تقریبا به این جاگاه چش آنی مگه نه ولی من شاید رو گلوتی सीढ़ियों सारा ये पकड़ Watch it all out. और ये पुलिस हक्के खड़ी हुई शिपोल का में don't do that man. No good very shame They never grow up there. very shameful. They are fucking 18 years old. Yes. Yes. چی همی عربان دور داری شان عرب کامی نه عرب زاد چه سلی ذاتی چه او دا یشیش دور دا ما شان عرب زاد کل شهر چه ما بنده را چه نه عرب کار بیتا عرب زاد چه سلی ذاتی کامی دوست که هم آرامی شوق کنه یہ شهر اکثر یہ فلسطینی شان هر چیز فلسطینی عراقی ہے نا درو حرام زاده تو مال نه تا شیش پروش بشه گندتی ذات عربي ببينا هنشي ذاتي يمي لكن هذا ها عرب لعنت بکن که عرب توم फिर हर कुछ रुआ हर मुल्क के तो कर रही हैं गीत कर और लोटे इधर शहर हमारे शुमार हो गए बोले ट्रॉली चना सीढ़ियों ने सारा दौर है सीधा ट्रॉली चबो दौर दे प्रोशी ओड़े बेपत्ते पत्ते मौले चनो दी कार है मुफ्ता शुमार कार है रिफ्यूजी कना जहर रोदे ला पोसिए रखना सगेंद कौन ऊपर रखना पता ब्याह है में मुल्का हमें तो برية توك كنتي توهم داوسة شوكي عرب कहाँ है तो बच्चा मुफ्ता आड़ को देगा मालूक इम्कानात दोनों चीज़ बरोबर है शौकान स्नान दें
هم شان چوکان شان که رو سری سره چادر چوکان دوست چوکان هم شان چوکان او چوکان گو جواب چوکا ریتگش ملک چوکان که سری گتی چوکان ها چه سری گندی او شو بیاید تو ملک انجوای بکنه شهر پسل که مردم ببه ملک چوکو مریه شونی پیما باشه مردمان پیما یاران هر چه بود ما درات کن شما یهر کد که شمنی ناکن دیگه میاره چمنده بسه دیما ویدیوی مردم جان در دیگه بعدی چوکانو باشه Hi. And this is the speed. Yeah, you have a very limited speeding here.